Ka Joint Committee wada chana kerpang lembaga hukum ke NGT na ka sumuto kes hadin wada ujor da ukro lam selan ki parian wau ong waka wa man tudu da chak ta wane penkre yaw serok thame jawai bypass u wana tre yong riang jakli terchi kam te ne ka singi gani ka Joint Committee da hiar lai pai seli ka yaw ni usarong kam jo le ya ka wa man tudu hachiru bi em lang uwa ujor wagi bami khman nei liang ka penkre yaw ni usarong. Idakot yang kini ke Joint Committee kentup yaw SC Sadhu IAS Katri ke Forest and Environment Department, UER Abha Kumar CWES General Manager ke Brahma Putra Board, UCE Wak Lang Superintending Engineer WR HPD Water Resource Department, ke Ama Bilis Pawa Superintending Engineer PWD Roads Jawai Circle, Usandrius Im Senior Environmental Engineer MSPCB, Uman Hubeki Pasa Executive Engineer ke Jawai Municipal Board, wow Dr. G.H. Sharmang MFS Members Katri ke Meghalaya Pollution Control Board, ya ubah datung le kam Nodal Officer ke ni ke Joint Committee. Ya hiar lai pai seli da sedang nak klik terci ter usarok jawai bypass chaduk treyong riang da lai pai harok ki ya kawa mentedu ya itau nak kendau hipor penkere sarok kawa em hadem tring wei kaddo da lai ki chaur khalayo pai ya kadam mopia kawaman ka benta kawa mentedu watan umbam umdi ke chnat PHE chagi pai ba wachong chnong ka sor jawai. Hawa ya kalamo Dr. G.H. Sharmang Ong ya kani ke Joint Inspection dapat man kat kam ke hukum ke NGT nei bha aga khat vitari ku benai March daw em ichong bicara jarong kani ke mukot duma wada ujor daw krolam selan ki perian. Pentibu wa ikam ram yong kani ke komiti tok yo pai kiji ki kam wada deble u kontraktor nei bha wada em chwa kam kani ke mukot duma wei kiji wada le chakman. Wei kam wa ya ke Meghalaya Pollution Control Board datung le kam ke Nodal Department nei benta upai he ya tok wei ni Ongu wadaw pa ki ya report chwa upoy ka tarik chong bichar hewa kiwan ki kam to ule daw i jumut ke komiti. Kaya pinni wani chini hajwai hakawo one inspection anis sentiat ya ka wa mentedu. Kini am ka jing ito ko sumo to case ko file do ma krolam selan ki pariat he to ko wa mentedu. Kini to ko ilini ka original application 1271/24. Order dated to Sotarik Benawar Arhajar Arhanru. Tahaka para kawa khadwi yang ni order the direct NGT of form a joint committee to inspect. Haga joint committee the am representative the Department of Health na po Pollution Board na po Ministry Jal Shakti na po PWD na po PHE Municipal Board. The direct lai wato hipor wa la inspection ni yo khut lang yo petitioner wa manu ma pariat tade am lang unne the khut lang ya gi representative yang gi construction company ki wakra yo tu surok the newaro ada am langi kat kam ke direction ng NGT to the lai inspect gi kam yu ipini na do nan na bypass thame hadu hindi pun kodi ne kata ke jengmut iwa ka next hearing wa am ga khatbi tarik yangu bana wa 1 bana mas Tegani komiti ke duty yang ka to upet ke gi ka ma de ble wo pungpo yo kontraktor ba men swada em ka case wa to gani ko R1 ke gi daw le ki por ke dawan te yi ke pollution board de thung i kam ki nodal department tanga de mana kamu members ke pollution de mana nodal officer wa to oversee ke compliance ti daw file report ang ha chwa wa por ka ta de hearing ti kon hito ki kam gi to le wo pungpo ti daw i suggestion i lene ko jingmut NGT ne komiti yang i